Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wafreme Adjoa searching. Ebusian for Mr. So subscribe and Mr. No subscribe. Me a notification bell also for more news. No, omotina sa panu no ebiso. Enti mampani clearly no. Ese adie na mampani no tu mirika edi ayenti a na ni abre appoint Supreme Court judge for na in less than 2 years one appoint judge for 10 edi mako Supreme Court nkwa so okwa court of appeal ni other court na over 90 to buy over 100 justices from the lower to the highest court ena odiaba mampani ni ba ya fedie odimirika gidi adentia or the tribunal system enso eba obia kan bibia osugo ntie tribunal gidi parliament pass tribunal bill no ene ye set up tribunal ye no so eba gidi akasa obesan na no so take effect na aye adwuma enti wo hwe sane trend no eko ene se ne mekwa in fact ade no koso atetem agenda no ekoso ama NDC national chairman Johnson Nasiedin Ketia any general secretary Fifi Kwete and some babontain ebeka say so we be got tetem and the party we ticket so and NDC ticket so otumu say eyadea enkrofo atena dan mu abopo Nasiedin Ketia enso nya president obedie Fifi Kwete enso so no ya tse Nasiedin Ketia be fan running mate nti no so ne bonyu so and some babontain publicly be fighting on Mahama e ka che say you will never ever go for a third term on the ticket of the NDC. In fact, Fifi Kwete podie, omo ane push sa agenda no, or from say omo ye hypocrite, or some ye the bootlickers. Na omo iso adjectives di ma omo. Enti eko, ene me ka say cases na ko Supreme Court no, edumi nsa. Aya say ye dey court challenge the term of office of a certain president. Se Mampani Mahama ebetimi akọ third term. Mampani se Ghana fonti ena moye say dia munyai wa bebu my pen yenim oman a obu ye yenim said ya na keta se ene proye adokro wa ban no because ya hu kura no ma me Loretta Vivilamti Sraj obodi Sraj fosika wasa ne sirim o de ne betena wasoye ya hu kura ne hu se obi ti se afiri yankra ono so okọ Brazil e Ghana fosika e wasa ne sirim ono so o je ne betena won nchen Yehu kura no yehu krofo edi dwirim bebre dodu papa so nkwanta kwan yehu sade ye koso bribe awogi ye ewo Burkina Faso contractor iho yehu ni nyina yenkoto plemra yekoese Suba Info Solutions Jida Sada hwa yehu ni nyina ana Ghana fo ma okotena fie ana ode propaganda ene entro esade aba aban mu ena oba ye ubeto IMF program IMF for free Ghana ha se ko eno and now san wanya final approval enso no wadi kan ewo amansan dua so akọ borobosia $1 billion wo kwa akọ borobosia de aba enne ekufuado AC dormitories ekufuado MS school ntade ekufuado aduane menkora die ekufuado books ekufuado AC dining hall bibia MS school fo a wa mo besia kapre ekufuado fund free SHS from Ghana ye annual budget funding enne Oba abemu no less than 2 years. What do you man say? You also eko bobesia $300 million. As all the be free SHS. O say Ghana football double track first year beko afedos 2029. Enti bibia kire say amemu ono nya ade obetimi abu. Enti nipa kura na efre say e na tete minyan. Eno bi agai. Enti enada ho say obi be ma akọ tetem e wo Ghana enye yie. Ghana for you buo soronko e de my constitution na entrance to Speaker of Parliament akasa wakache Supreme Court ni say they shouldn't overstretch their mandate. Speaker of Parliament Alban Babin wakache Supreme Court say sa cases na be go manim no omo hwe ma mo humusuo na omo stretch your mandate na koka say mampani bi nko tetem Ghana it won't work. So party ni chairman General Secretary say yempene. Speaker of Parliament say yempene. Mampani Ghana for nyina say yempene. Unsendra wa favor akola Musa Dankwa. Ekwa the report about say 63 or 67% of Ghanaians say ko 2 terms na. Yenim say o number. Yenim say adwuma no ntimi nye. But eja na MPP ho aye hi because of anima binti. E na wo de entro ene na ada aba aban mu.
your 2 years or 2 term na we are ye beda wase no akwa chance at least NDC force benya a former president a bibi chiro mo so mba bibi sase na MPP for kokofo na ekufa do ho no eno ye emo ho musuo enfa nka constitution no enye wadwen so beko tetem enye adwuma enye wadwen se obeko tetem enye adwuma and they cancel ahead of time enye adwuma it won't work into call to second term year 2028 na Ghana for akoto aba eyi mampani foforo a Ghana for betimi agina di na obehwe man so enye saade a ende enye yie ye cancel say it won't work into how humpo ese obeba because Ghana for hu na na Akufo Addo say Ghana for hu nsa ho adwuma omunu adwuma betimi aye oba yen so ampa improve Ghana for wrong who prove you right see him say adwuma de wuntimi nye be din kwaku dawuru we na president ni de udi na tema eye ne ya ni asoma police ya asoma cyber security for na ye hwehwe abefa osisi ya wei ore wei mo amon jaji oh nya hizo the president no amameto ahemfo no amameto otumfo obeto no amameto togwe afede obeto no amameto do mahene obeto no omo pa bana na mo na mo so omo kotokoto no omo kotokoto mo abra mo ase no
On benya 2 minutes there. And so almost saying Ghana him for na. Oh, David. Ti adentina. Transfer 4 years no be auto forever. Enti adentina. Ye what you to moto social media ha omudi ahim for tema. President Don Dramani Mahama yi na ni. No dey obi kese ti ane pa na ye kwa chi sai ni pa no. Menti ase. So mutu amona nsi sade no so. Abra constitution so akese ti ase. Nipa bi obetwe camera si na nim. Ana nipa bi obedi ohini bi atem bia no. Onko prison for 3 months. And 4 months. It seems like our president seems or you're bigger than Ghana. So I know they're here. You can't ask him. Yeah. Naka yewura otumfo. Yewura do mahene. Yewura togo afedamo. Ye won kofo bi omo yeden. E kaseti omo eyeden. E didi omo atem. Anamontuo ba no mo tuo fa ho. Aye. Yeah izo. Ba wo de bi opasa wo bo odin ho bai. Obia ni tumi, obia ni that power so okaseti out. No cry away. Asa, no cry asa. Wow, we are president account 3 years, 2 years so wo kwa. Wo da wo bo udi ho ba, wo so kasatwe. Ya kasatwe pa na ya wo ya. Na ni oteso forever. Na ni oteso watena so a. Abana mama ya vice president po. Na no tina kwanya so. So, ai. Ona wo hwan na so.